Эта мечеть в селе Кокташ была построена в 1895 году. После реставрации 5 раз в день с ее минарета раздается эзан, звучащий как напоминание о духовных корнях этого села. Но сегодня в стенах мечети царила особенная атмосфера. Сюда из разных уголков Крыма съехались те, чьи сердца навсегда принадлежат этой земле. Уроженцы Кокташа, пережившие трагедию депортации 1944 года, и их потомки собрались вместе, чтобы вспомнить прошлое, разделить радость настоящего и вдохновиться будущим. Кокташ көйінде бабам doğuldu. Babam babası rahmetli İbrahim Karpabam doğuldu. Karpabam babası Bilal Karpaba. Rahmetli şu Bilal Karpabam 7 kere acılıkka barıp kelgen. Mem Karpabam, İbrahim Karpabam 1 kere barıp kelgenler. Koy aytkanda onların ağızları kapalmaz eder. Bu köyge kelsen doğrusunu aytkanda öyle gurlanıysan netiysin bilmeyim, o laf yok. Bu köyde Karpabalarım, bitalarım, babam doğuldu. Meryem pitam, babam Bilal babam ayta ediler tek Koktaş üçün. Men onu her vakit aytaman. Mağa Kırım'a kelgende men belledim bir yer Koktaş. Karpabam evvelde bu camiye keliydi. Bu eski cami. Yakup Karpabam. Lakabı Dülber Yakup edi. O действительно şu Dülber eken. Yengillik. Как будто anam aberde yöre Karpabamны көrecekmen деп, nada yengillik bola. Жители села Кокташ занимались сельским хозяйством, выращивали табак. После депортации крымских татар село пришло в запустение. Но после возвращения народа на свою родину Кокташ снова ожил. Собравшиеся на Койдышлер-Курышево охотно и с любовью делятся воспоминаниями, рассказывают истории из детства. Фатиме Хартана, biz bugün sizin doğma köyünüzde Koktash'ta bulunamız. Siz Koktaş köyünde doğuldunuz, sağ olunuz. Son nasıl özünüzü hissettiniz? Bu köyge kelgende? Bu köyge kelgende bek yengil, bek kuvanıçlı esetemen. Yanı dünya kelgende. Bu köyde arı köyün bilmesem gerek. Sürgünlükten evvel Koktaş köyünde yaşayış nasıl idi? Yani yerli halk neyin uğraşaydı? Bunda tek Kırım Tatarlar yaşaydı mı? Bunda yok, Ruslar da var eken. Ona anam aytaydı, evet anam sözünü aytacak ben şimdi. Ruslar da var eken ama Ruslar da bir arı mabet yaşay ekenler. Babam tavcı bulup çalışa, tavını karay. Abaylar fındıkçıya ekenler. O fındığında bizim evimizde sklad var eken, onda getir ekenler. Şimdi babam tavını nesi bolğan son onu evine geli, o da Simferopol'ga Akmeçit'e alıp ketip tapşırıp keleyken. Az var da yaşayan milletini nesi yok. Uçaskası, kichkene agarotlar. Tavını içinde adelne uçasık berekenler. Bir Kurantağa. Bir Kurantağa. Fatime Bita, yanınızda koydaşınız galiba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Adınız? Suadi. Babam da mollalık etiydi. Yakup Molla. O benim babam idi. Biz 9 bala edik. Bu molla olup çalışkan babanız. Bu ağası. Bu babanız. Bu babam. Yakup babam. Bu pitam. Bu komşuları. Koktaş'ta yapılgan foto. Evet, Koktaş'ta yapılgan. Çekiştik, Allah deportasiya. Biz koyga yetiştik. Gülistan degen o vakti Mirza söyledi. 9 gün degende benim anam öldü. Вот. İki ağam fronttaydı. Son bizler hepsini детдомдaydık. Детдомда babam bulduk. Над густым лесом, подобно верхушке айсберга, возвышается гора Кокташ, от которой, судя по всему, и произошло название села. Her türlü nesi var. Kimler deyler, bu kok dep neni aytalar, taş, olar netkende kok olgan deyler. Kimlerse dey, именно taş kok olup көріне екен. Güzel yakşı havası olganda o vakti. Встреча в Кокташе стала символом единения. Это была встреча людей, объединенных любовью к своей родине, желанием сохранить память о прошлом и передать ее своим детям и внукам.